guys, I've received 5 gifts. So, ang una kong bubuksan ay from... Ay! Auntie Alma. Auntie Alma, lagi na. So, from Auntie Alma kasi matagal na tong pinadala. So, Christmas gift Ayan niya ang for nabuksan. me. Sire! Tag-an ko t-shirt Yay! from Canada! Thank you so much, Auntie Alma. So, next, t-shirt from Canada. So, next is from Nitch and Chin. So, thank you, Nitch and Chin. Wow! It's a prank! So, iPhone! so kasi parati ako nang hiram ng ganito sa kalagay maghugas ko. Mag-ano ako ba? So, next naman from Gigi and Joy. So, thank you so much, Gigi and Joy. Wow! Cellphone! Cellphone na na-prank. Wow. Flare is 7. So, ang laman ay... Sedem! Agi po to sa cellphone eh. Short! Wow! Gusto ko yung mga ganitong shirt. Pababay mo ni Oy. So, thank you so much. Thank you so much, Gigi and Joy. Then, the fourth one from, again, Nitch and Chin. Oh, another sticker. Dili ay magbumo. Sedeng! Usam ni. Boxer. Boxer ni Tito Ineng. Takor ginis dit oy. Ay, pajama. Pajama. Terno kaya na jowa mo. Boxer sa ni. Mo kani terno kani mo. Thank you so much again, Nitch and Chin. And the last one, the smallest. Smallest pa From, walang nakaplagay, baka fan ko. Dagan mo dyan lagi ko. So, toothpick din. Wala na ako pahigniki ba? Nalimutan ko yung toothpick siya, guys. So again, thank you so much for the gifts, guys. So God bless everyone and Merry Christmas. So, ang next naman na bubukas, guys, ay si Tita J.A.J. and Tita Joy. Please subscribe to the channel na JJ and Joy Vlog. So, kini mga meg is from Auntie Alma. Thank you so much, Auntie Alma. Wow! Masuji! Thank you, Auntie Alma! Yay! Nice! Yay! I didn't love. Thank you, Auntie Alma. From? Apa di kita gini nih? From Nitch and Chin. Thank you so much. Wow! Wala ka namang make-up. Di ko kina sa tawag na Cellphone sa... managos. Ay, oo, panang Yay! Oh, thank you. Thank you, Nin. Sugar. Thanks. Tayo ka nang mag-tiktok na. Kare from ni Chanchin. Wow! Speaker! Karton rin. Karton rin. Prank. Wow! Speaker! Yay! Speaker sa kwarto. Salamat, gang. Salamat ni Chanchin. Thank you. Mga nice. Hindi man dito. Tapos anchin niya. Sa Chanchin, gapon yung mga meg. So, di lang sa ako mutayog direct. Sila sa pastoryaon mga migay. Sila nag-abli o gift dili ako. Wow! Tawagan eh. Tawagan Tama yun nga. Murang sa lazy pad. Oo, kanang ma-adjust, no? Big Dapat lazy mo. pad. Bayan. Next na yun. So, ni Chanchin, gyapon yung mga megs. Kadaghan ba? Salamat kay gang. Kay
Microphone. Isa. Ang Paris na rin. Ang Paris nga microphone sa... Ano kay kunahan? Ang Paris. Microphone sa mga videoke, nagit may mga karaoke, nagit may kwarto no. Kay, sige lang, may gulang nila, may nami amo. Ah, tignan ni Chanchin. Arigatou gozaimasu. Ay, karoon ko. From Joy. So, nihatag ko siya na up. So, si Christy, si Miling, iyang kasabot, ang nagpalit na yan. Di pa siya magpahibaw. Nagingnan ka. Gingnan ako. La, wish gudin ako kami. Thank you. Kaning lamp ba sa kilid sa kwan. Sige lang, sige ano. Tangan siya. Gaganahan mo siya lamp. Salamat sa kailat. Natag-an pa ko! Tag-an pa ko! Mausa na ako! Ayan. Nanamit ang tara. Ano? Kali exchange mi ano yun. Sa manig. Sono Olympio camera. So, nasad ko'y exchange mo lang ko yan eh. Army! Army sa BTS. Mano siya, kanang mo protect daw sa ko. Yung lagi na episode. Love from love. So, last from Ma'am Chitin o Gining. Unsa man ito? Joy and JJ. Tagsam yan na. Tagsami ana. Unsa man ito? May anak ko gawon palit ni Florwax si Ma'am Florwax ni. Oh, nanagit taon. Di naman siya palit. Thank you so much, Miling. Salamat, Janjin. Legit gid nga floor. Oh, legit daw. Dili gini siya ingon karton lang. So guys, next naman ay si Mama Vanessa at si Kobe! Kobe! So So guys, sa atin ka mag-open kay Kobe. Kobe. So, kani kay from Niche and Chin. Ay, thank you, Niche and Chin, sa short. So, Dwayne and Kobe from Tita JJ. Thank you, Niche and Chin. Alam, wa ma-record. Char. Wow! J-Hope! 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 Hindi pa yan ko. Thank you, tita. From Mama Joy. From Joy to Biriko. Kani kang kinsa ni? Ba, ngayon ko tingnan ko. Oh, sure. Wow. Yay! Kay Jazz. Rin ay pajamas ni Yes. Kobe. Ano? Ako daw. Thank you. Nakalaman. Oh, napalis. Sige, Ano, ako na. Kobe. Na thank you. Anak from Niche and Chin. Oh, from Niche and Chin. Wow! From Niche and Chin. Ala ka Batirno gapon, wow! Ano kay baw na ko ani kay nisiga. Yubik. Di ba kung saan yun kay nisiga? Kang kinsa ni from Bulog mo. See, I know it. Yay! This is the fake. Lumoy din no? Kita na ko ani kay nisiga. Siga. Kani from JJ and Joy. Tripod. Maligo ng dagat na sa picture niyo. Thank you. Thank you, Tita JJ and Tita Joy. Kani from Ma'am Shitin. Eh, baygon ka! Ako na, makita nyo nga legit guys.
guys. So guys, next naman guys, ay Unahan ka from Thank you so much, Mitch and Chin. Hulog! Ay, katuman na siya! Wow! Kapag nila pag Katuman na ni. Oh, crush! Open. Open, open. Wow! 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 wow, Maria, sige sa puso. Wow! Kanino? Wow! Wow, pareha sila din yan. Sige, pink mo na yan. Pareha. Kana from Tita JJ and Joy. Lamaw na na. Thank you so much, Tita JJ and Tita Joy. Jungkook na yan. Jungkook na yan. Jungkook na yan. Oh, Annabelle. Annabelle. Annabelle, naraoy. Anak, Annabelle, pangalan. Ay, dahil mo yun. Annabelle ko na. Asa, uy, Annabelle. Action of the display. Thank you, Tita Joy. So guys, next naman guys ay si Ding. Tapos na si Tapos Gail. na kasi si Gail. Okay, Ding. Open na, Ding. Nangyari sa mga tika. Di daw siya kay Bawang Basa. Gisi. Gisi alam. Today from Niche and Chin. Oh, from Nick and Chin. Thank you, Nick and Chin. Thank you, Nick and Chin. Wow! Wow! Yung mga children ba? Wow! Dr. Mac. Nya, ganahan ka na, Ding. Dr. Ding. Ganahan ka na, Ding. Ganahan ka. Thank you. Wow! Animis! Pakit amin din. Tingog din. Silent mode, baka din eh. Na thank you. Yan, Okay, next. ako sa kulay agis nila. No, para sa Wow! atugi! Wow! Para sa atugi! Para sa atugi! Ay, ani! Wala ka din mo yung kakadin na na ha. Ako din, familiar. Kapag birthday nila. Mami ng charity? Kapag birthday ba? Uy, sa remix. Nice. Wow! Thank you. Tingnan. Thank you, Tita Mama and Tita Joy. Thank you, Tita Mama and Tita Joy. Kuya. Wow! Wow! Perting lipayan din. Lingawan, di ba? So next naman guys ay si Ate Daniel. Okay, first. Wow! Power bank. Sana all. Power bank. Kay online class man siya, day. Sana all. Online class man, sige magkalubat. Yay! Sa surgery gang. Hanggang So guys, thank you. Nation change. Thank you, Nich and Chin. To Tita Mama. from From Tita Mama. From Tita Mama and Tita Joy. Ito, lagi yung sinage. Oh, Tata! Teo. Tatay ko, ay bawal mo yung Teo. Sila na. Nakagawa na. relate na. Is. Binay-bitay. Patubang mo pong patubangin. Daga nang inubitay, stress ko. Teo. From Nation From change. Chanchin, Gapon. Thank you. Thank you, Nich and Chin. Yeah. No, BTS! BTS. Wow! BTS, yun. Sana all! Next.
Dagana ni mo mas ni. Oh, pareho lagi ni kay Tita Joy. Yay! Maka-tiktok na si Tinye! Wow! Charger! Hindi po, di na mahulog yan. Iba ikaw, ano yung kulang? So, next naman guys, ay si Mama Mercy! From Mitch and Chin. Thank you. Hala, cellphone. Ako na tayo mag-ipa Na, mamalik yan, nag-load balik. Yay! Wala pa Thank you. Anak ko, loader. Nalindot na ginati. Mao galing Easton, lindot kong gulang. Wow! Sana akin. From Mitch and Chin pa rin. What's this? Ito na eh. Pang tigulan na. Wow, kompleto na, Jai. Thank you. Para sa aking mga kasukasuhan. Galing pa rin kay Mitch and Chin. Ay, 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 ay. Alarms! Perfect! For my hair. Keratin! Loko daghan sa Ako rin ba yun para bugat? Nara pa siya naghang pants. Wow! Olay natural. Sampo. Oh, kaan! Wow! Loko nindot sa kaang! Thank you kay White. Wala nindot sa pag-indoor. Wow! Wow. Thank you, Mitch and Chin. And Monkey Beans. Thank you, thank you, thank you. Next, from... Kani kay, excited na kay ko ani kay dugay-dugay na ni naabot. Dugay-dugay na ni naabot. Karon pa mablihan. Raman si Alma. Thank you kayo ani Ma'am Alma. Hello, what's this? I'm so excited. Wow! 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 Basin Pintas. Really? Wow! Hala ka nice. Thank you. Rosary. Oh, thank you. Colorful. Colorful rosary. This one. Cellphone. Sabi ko na! Wow! Sabi ko na wallet. Thank you po. Wow, very nice. Thank you, ma'am. Glittering wallet. Next, from Miling and Ining. from Ining and Miling. Another albatros. Sabi na mo, floor wax, Plus. albatros din. RCR. Nagit ikaw sa albatros? Crack! Ako wala usa. Ten! Nagit ikaw sa albatros, Ten? Ano to? Klaro kayo, charger. Okay, ba maka? Sana, klaro ka sa liyo. Para di na ko mong charger. Lipay na ko, wala na wala sa charger. So, Wanda na Samsung na charger. Thank you, JJ. Next, And- next. Last but not the least. Nanay Paris sa... Thank you. What's this? It's another one from From... Ubusin na po kayo tidibir. asa to ay from? Oh, from DJ and Joy Gift. Oh my God. Thank you. Thank you, thank you. What are you doing? We're unwrapping. Wow. Lakaw na naman daw siya. Hala! Nice. Thank you. Ah, kanay sir. Wow. Thank Para you. sa kaang. Pang garden. Thank you, thank you, thank you. Next! Para sa kaang. So, next naman guys, is si Ma'am Sitin at si Tito Ining. So guys, wala yung regalo sa Nech na mo guys kay kasi mo Wala, butos. pa-ining. So this is from Ate Alma from Canada. So Wow! yes, nahan ko ani. Yes. So, from... To Daddy Ining, Ma'am Sitin, and Mitch and Chin from JJ and Joy Vlogs. Ayan, ang sakit. Ayaw kay Johanna.
Yay! Alright! So, galing lang guys. May umatag kaning nasa langit. Oh! Okay. Oh! Wow! Sabot siguro ko ato na, sir. Okay, ma. Sana siya sticker dyan sa list ko. Okay kayo! Thank you. Thank you kayo si Kuan. Thank you nila ni Gigi and Joy. Enjoy. Yes, kita ni. Subscribe to their Lord, channel. Lord. So next naman ay may gift from JJ and ay from Ining guys. Daddy. From Ining. Thank you so much Ining. Saka Haning. Taganan ako. One. Balon. Balon. Hala si Chill. Pagtumba ng ubang. So, hindi ko ka-Vincent. Ang tanawa. Yan. Mas gamay ka-Vincent, no? Malaki sa akin, guys. Yes, yes. Kiss na yun. So, ako guys, akong i-open ang regalo ni Ma'am Siti, no? So, Nata, di ko. Ako'y kinikilig. so guys, ako nasugdan. Pero waterproof din ah. So, ako na ikaligog dagat, guys. So, okay na guys, ako. Sa ilang kus dagat, magpatukar. Ako'y kinikilig. So, So, dindot kini, guys. So, ako na guys, no? Diba? Pagdating ka na ng uban eh. Oh, nasa charger. Ako ang disto. So, may, uy, kitmang ko lagi ni. Nagaling ko maning ko. Uy, kaning, like nasud. Portugal. Asan tong buding dadi ay? Ako'y kinikilig. Yay! Wow! That's very nice, my God! Dikit pa siya. Wow! Ito, plastic ka ni God. Yes! Ayos! Hindi ito ba nila? Thank you lang. Ako'y kinikilig! Ito pa usa! Wow, sakto naman eh. Yes, sakto kayo. Madanda na ako no. Ayun si Chill. Maganda ako. Wow! Wow! Maganda. Ako'y kinikilig! So, guys, no, thank you so much no sa kang Ma'am Siti na Hoy, naarap na Joy regalo si Joy Richie Vlogs. Papaining. Ano yan? Dali, ang kulit na tito Ining. Ang cool ini. Sige, next. Kato ka Jimmy, asa to, Brad? Judi ka to. Oh, bitaw ni. Brad, mo na no? Inyara. Tumili. Kuwar mo eh. Mo gani mo na. Inyara. Naku, regalo mo. Ay, panty. Sabi ko na. Yes! Short. Yay! Kasya yun, Jimmy. Kasya yun, Jimmy. Nice, thank you. So nice, sige. Sige, go! Kitsa naman! So guys, ito guys ay silang Mercy naman ang si Tatay Siniboy. Yay! So, ito, Papa Siniboy and Mama Mercy from JJ and Joy. Yay! JJ and Joy. O, taray mo tayo, taray mo. Oh, yan. Yay! Kato sa unaha para naman Ang isulba. bato sa unaha, inyohan na Ay, duha. pick ah. Si ano? Asa mo yan eh? Si ala ko Si ano? bata na. Mula, churros. Asa na eh? Wow! Si Sharon. Sa kuha man eh. Si Richard Gomez! Sa dito? Secret Heart. O sige, pataka ba ka dito ni sa? Uyawan. Eh, kano eh, kanang sa tawa ka na. Mercy pa, Mercy, Secret Heart. Alam mo man tayo maglalis. Ato mo ko tagbabok. Papa Siniboy from JJ. Ablihe, ablihe. Sulo dito. Ano mo lang? Wow! Top 7! Oh, no. Sugag na. Asa tayo mga araw sa luyo dyan eh. Pati nga na siya, asa siya anong lugar ha? Asa siya anong lugar ha? Hindi yung ganun, lugar nung Sa jungle. lugar lagi na sa mga kokok. Ano siya pa naman Ay, marir mo kapsili ko. Ato na barangay huli. Nakita na ba to? Ang galing mo talo. Dali, from Niche and G. Utang na utang. Pagpasalamat ka no. Pasalamat, Niche and Jin. Tingnan ba?
Thank you, Nitch and Chi. Hello, ne? Sige na ba, ina? Sige, salamat. Ito to, next. Salamat si Justin. Ha? Niche and Ayun na, Chick. ginay ka ng upuan. Ako yung mga abli, ani, mga guys, kay... Bata siya, pero na ako ihat. Bikutusap na ako ihat. Nood na nga nagulit siya. Kuhan ka. Salamat dyan siya, guys. Hello, ne? Kulit mo. Wow naman. Ha? It's pink, oh. Ay! Gusto ne? Ay! Mga bata rin. Hoy, dili na, basta relo. Ibaw ka nga, matawagan na. Matawagan na. Cellphone mo na. Dati, nga na niya yung cellphone nga. Nakadaghan na. Kanisa, Alma. Okay, ne? Pagpasalamat na si Alma Di ba Uy. kita? Mamal ma. Mama Alma, salamat ka ha. Trial, wow! Salamat na rin. Nice! Kasi klaro ka rin. Bisagra na eh. From Miling. Gusto na. Miling. Miling. Kamiling at tiling. Di ka niinig, bilintin. Isa ko nang miling. Uy, kailang miling. Uy, abukit ba? Saba! Si Nitch na nag-abli. Puro mag-imuhan eh. Garilio. Uy! Mo, kanigarilio rin na siya. Ako nagiging. Amo ba talang gitoyo kaya yung gapong hatag? Maite, pero dili na manigarilio si tatay. Okay, ne? Siya mo. Mamili, magikalapon mo na yun na. Uy, hindi lang ako. Magikan ka na dyan. Ano, pahumot? Wow! Big bro! Ah, pahumot? Ay, Julie, ihatag nun. Bisa ka pa rin niya po. Okay, ne? Hinilaw, bulinaw. Sana eh. Ang kubing. Thank you. Wow! Wala rin duta! Wow! Mura maganda na nagpuan. Murag, ang ano-ano ne? Ano-ano? Murag. No. Wala rin duta. Mama G, mama Wala, mahumot na kita siya. Sa Yung important na umagat siya. eh. Yung umagat. Yung ayaw eh. Ako'y kinikilig. Next na, next. Next. Mura ko pati mahulagi. Murag baw na nagtubig. Silat eh. Salang. Muta. Joy. Tatay Boy. From Nitch and Chin. Nitch and Chin. Turn up pajama. Wala, kanina tanong. Tawil. Carsones ni Carsones. Tawil. kuha na eh. Carsones. Sipin. Abul. Habol? Ah, tawil lagi. Takal. Wala duyan. Okay, ne? Ayan. Ang kuya mo na yung promoto alay lagi na eh. Sa mga kuwan. Yato alay lagi. Duyan. Ang duyan eh. Wow. Sus, naiminga ni oy. Kani from Sanchin, gyapon oh. From Gigi. Ah, mga tabi siya natin ko Uy, ayan na yan, tita Lynn. Ano na vlog guys? Love. Ano ko nung hatag isa? Ring light. Ring light. Siring na ito. Oh, yun, karno kita lang. Sure? Kami daw terno nga ba siya? Kurang mo na tagko na Mga eh. nakaining ko. Summer. Look, From JJ, ako agad pa na mo, agad pa na JJ enjoy. Susunod na. Okay, ni. Oh, mana. Thank you. Iyong Pasko